البخاري ثم إلى روح الإمام القسطلاني بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خل عبد الله إخوانه أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Abi Sa'id dengangi an Abi Sa'id Al-Khudri saking Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Sa'id. Anna nasan sak temeni menungso, yakni satu golongan, nasan banyak berarti minal ansari saking golongane sahabat Ansor iku sa'alu padha nyuwun sapa nasan nyuwun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum moko maringi moko menehi sapa Kanjeng Nabi hum ing nasan. Tsumma sa'alu nuli kari-kari jaluk sapa nasan hu ing Kanjeng Nabi. Fa'atahum mongko aweh sapa Kanjeng Nabi hum ing nasan. Telo kali aki tsumma sa'alu nuli kari-kari jaluk sapa nasan hu ing Kanjeng Nabi. Fa'atahum mongko maringi mongko menehi sapa Kanjeng Nabi hum ing nasan hatta nafadah sehingga entek apa ma barang indahu kang ana ing dalem sandingi Gusti Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ma utawi barang yakunu kang ana apa ma indi ing dalem sanding ingsun min khairin bayani ma min khairin nyatani saking kebagusan yakni napa bondo min khairin saking bondo artine kebagusan niku barang utawa bondo iku falan addakhiruhu mongko ora nyimpen sapa ingsun hu ing ma'angkum ora nyimpen angkum saking sira kabeh. Waman utawi sapane wong yasta'ifa iku lamun nyegah njaluk sapa si man menjaga diri tidak sampai meminta-minta. Waman utawi sapane wong iku yasta'ifa lamun nyegah njaluk sapa man ora gelem njaluk njaga awake saking njaluk-njaluk yu'iffa mongko nyegah hu anapa niku ing man yakni nyegah saking njaluk niku dicukupi maksudnya diparingi rezeki yu'iffa mongko bakal nyegah hu ing eman nyegah artini saking jaluk sapa Gusti Allah sapa Allahu Gusti Allah. Waman utawi sapane wong iku yastagni lamun semugih sapa man merasa cukup yugnihi mongko bakal nyukupaken hu ing man sapa Allahu Gusti Allah. Waman utawi sapane wong iku yatasabbaru lamun napa niku sabar berusaha untuk sabar iku yatasabbaru lamun usaha sabar sapa siman yusabbir mongko paring sabar hu ing man sapa Allahu Gusti Allah. Wama u'tiya lan ora den paringi sapa ahadun wong siji ataan ing peparing khairon kang luwih bagus wa ausa'ah lan luwih jembar minas sabri tinimbangane sabar. Wama utiyah lan wama uti wama u'tiyah lan ora den paringi sapa ahadun wong siji
ora den paringi ataan ing siji peparing khairon ingkang luwih bagus wa ausa'a lan kang luwih jembar minas sabri tinimbangane sabar. Riwayat dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa arda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Sesungguhnya ada sekelompok daripada manusia golongan sahabat Ansor, mereka berbondong-bondong meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta sedekah, dia meminta sesuatu dari Nabi karena mereka mendengar Nabi jika memberi dia tadi itu tidak memikirkan dua kali. Jadi Kanjeng Nabi kabarane kesesanter ning luar kasa, Nabi ini kemun pareng tak kira-pikiran. Akhirnya mereka daripada sahabat Ansor, mereka berbondong-bondong kepada Nabi untuk meminta sedekah, untuk meminta sesuatu kepada Nabi. Lalu Nabi memberikan mereka sesuatu. Fa'atahum thumma sa'alu, kemudian mereka meminta lagi kepada Nabi. Fa'atahum, diberi oleh Nabi. Thumma sa'aluhu, minta boleh ke Kanjeng Nabi. Fa'atahum, beri hatta nafida ma indahu, sehingga tidak tersisa satupun sesuatu daripada Nabi. Tadean coran-coran Kanjeng Nabi ini mun beri. Sampai habis, sampai ludes. Hatta nafida ma indahu, sampai tak tersisa satu pun daripada milik Nabi ini kesobung, ludes, eboki kapi. Mentah beri boleh. Sementara benar yang situng nasan beberapa orang. Banyak nasan nih kan. Ya. Situng golongan daripada orang dari sahabat Ansor mentah entar ke Kanjeng Nabi. Tak minta cukup sekalian, minta boleh. Sekalian diberi, mun sekalian beri mungkin ki maklumi. Sekalian ni minta boleh. Jangan kana. Minta boleh. Kira-kira. Insyaallah kalau sepertama kalak boleh bisa. Are mata ada mau bangkrut ter ya. Pekel, saya rabai lah. Bayangkan ki Kanjeng Nabi ngani ka. Idza ata la yakhaful faqr. Nabi nika mun abri mun apareng la yakhaful faqr, tak takok melarat. Tak takok melarat. Aduh. Mun aba ni empon. Ajak lo mana lah sebine lah tak setuju. Ceknya banyak pembeli burung. Ya, sampai telo kali minta ngak nikah Kanjeng Nabi ni sampai minta telo kali. Fa'atahum hatta nafida ma indahu, sampai tak ada ludes sama sekali. Hartanya habislah harta yang ada di sisinya. Ya. Sampai tak ada. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yakunu indi min khairin falan addakhiruh ankum. Nabi bersabda setelah habis, Nabi berikan segalanya kepada mereka, sesuatu yang ada di tangan beliau habis ludes. Maka beliau mengatakan, apa saja min khairin daripada kebaikan, yakni apa? Harta yang ada di sisiku, harta yang ada di sisiku daripada kebaikan, tidak sekali-kali akan kusimpan sehingga tidak aku berikan kepada kalian semua. Ada saya simpan dan engkau ada wis. Seripis engkau tak negu. Tanpa apa lah kalak ban kepi. Ibu ki ban kepi. Ada saya simpan dari ban, ada engkau tak. Tadi Kanjeng Nabi tak pernah nyimpen sesuatu apapun. Pernah satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan para sahabat, beda kejadian saya tak pernah terjadi. Mari salat Kanjeng Nabi ablodos. Langsung jogo cekekal nyandeng jogo.
Langsung jaga, langsung pleman Kanjeng Nabi tergesa-gesa. Setelah nikah baru Kanjeng Nabi beli boleh ke tempat asal. Sahabat heran. Apa beda malaikat Jibril turun? Apa beda wahyu? Apa beda perintah dari Kanjeng Nabi sehingga Kanjeng Nabi betul-betul keburu, kesusu Kanjeng Nabi nikah. Meta ingat biasa nah. Mari sholat ki bacaan-bacaan doa, bacaan-bacaan setelah sholat. Hendak assalamualaikum salamullah langsung jaga. Mungkin ada perintahnya dari Gusti Allah. Tanya para sahabat, kenapa sih terjadi ya Rasulullah? Mata ingat biasa na panjenengan. Lastare sholat langsung jaga, langsung bergegas, paleman ka dalem. Jawab Kanjeng Nabi, sengkok kalau pai ki beda si sana pese saya simpen ban sengkok engkau tak terus nyimpen sesuatu apapun. Allahu akbarnya. Jadi coran-coran nongku dok tak adaan mau beri. Nanti nikah siapa tak Kanjeng Nabi nikah. Sampai daripada mereka banyak orang masuk Islam king karena teriri beri Kanjeng Nabi nikah. Teriri beri Kanjeng Nabi. Nah, apapun dari kepada kebaikan ma yakunu indi min khairin falan addakhiruhu ankum. Apa saja kebaikan yakni harta yang ada di sisiku yang aku miliki tidak sekali-kali aku simpan daripada kalian sehingga aku tidak memberikan kepada kalian. Ada saya simpan lah. Ada. Pas etorosaki dawuh Kanjeng Nabi, waman yasta'fi yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Kanjeng Nabi ada bu, ada para orang-orang sementa kelak. Apa dabun Kanjeng Nabi? Barang siapa yang menjaga diri daripada meminta-minta kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki kepadanya. Sapan orang si ajegeh derita minta, maka insya Allah Allah taala bakal beri jalan keluar rezeki dari jalan lain ta minta. Apalah palako panapa pa usaha panapa. Jadi meminta-minta benih kebaik untuk profesi sebagai laku penghasilan, sumber penghasilan. La. Barang siapa yang menjaga diri daripada meminta-minta, yu'iffahullah. Allah taala bakal jaga. Artinya bakal beri rezeki selain. Bakal dikei rezeki dening Gusti Allah teko dalan sing ndak jaluk-jaluk. Ya krana wis awake niku bingung, le ndak cara ngene ndak nemu rezeki, le ndak oleh ngene ndak mangan, ya repot. Akhir menganggap meminta-minta ini adalah sebagai pekerjaan. Meskipun dari pemerintah saben pun ada himbauan dilarang memberi sesuatu apapun kepada pengemis, pengamen, peminta-minta apa ning kota kasa. Ki mon pajak tak merina larang ki kudu ebeden ni mestena. Ki dadi orang yang sita minta ni kesadar ben dilarang meminta sambil usaha dari pihak pemerintah beda perhatian dak fuqara masakin nikah. Temun karo tak bagi kita minta terus tak ada jalan keluar ki repot juga. Sesoki tak bantu masalah. Keng orang tak bagi kita minta ya bakun minta. Lah seminta cek ke bayi profesi. Mun tak tepepet, mun tak cek butonah, mun tak minta tak ngakan, mun tak minta mateh masalah buru minta. Lamun untuk simpen minta negala takatsuron karena memperbanyak atau memperkaya diri, lah nikah. Saya coba nikah saya tak bagus. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup daripada manusia, Allah taala akan cukupkan. Merasa cukup daripada manusia artinya dia tidak berharap sesuatu daripada manusia. Tak minta ke orang beri, tak nolak, alhamdulillah. Tapi abang tak gelem menadahkan kedua tangan kecuali menadahkan kedua tangan dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah tak minta ke orang. Tak pernah tak minta, tak pernah ngemis ke orang. Wa may yastaghni yughnihillah. Kanjeng Nabi sadar bu. Barang siapa yang merasa cukup daripada manusia, istighna 'anil nas,
tak berharap sesuatu apa yang dimiliki oleh manusia, oleh orang lain, maka Allah akan cukupkan baginya. Apa cukup dengan Gusti Allah? Lah, roh masa cukup nih kesesoki, Pak. Merasa cukup nih kesoki. Masih soki mun tandi rasa cukup, kurang meloloh. Akhirnya ibadah cara kelacer, Al-Qur'an tak temani baca, salat tak berjamaah, ngaji tak kober. Alasnya baca kurang, padahal beda. Karena abak setak masa cukup, kita lem cukup. Sampai bila? Sampai oncur ke laut ke deje, beri dinding areh, padep ke kiblat alias mate, ambu. Karena takatsur punan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Engki mulan niat takatsur, memperbanyak, memperkaya, benar untuk mencukupi, tak lem cukup. Tak lem cukup, lah berjanji tak kira cukup. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan nikah, makan untuk anak dan istri, untuk kebutuhan, insya Allah cukup untuk kebutuhan. Umpama tak cukup, Pak, usaha ki bisa. Lah, mun karena takatsuron, karena memperkaya dan memperbanyak nikah, ki sobung beng kita nikah, beng kita ki Allah kebara kalau udah jini kah? Beri dinding are, beri cung-kuncung roh, kain kafan, mahare mas. Hatta zurtumul maqabir dabun Gusti Allah, beri gunung dari emas, tero gunung boleh, pasar Sidogiri roh lah, kandi, tero pasar Wonorejo, tero pasar Sukorejo, terus sampai ke Dibi. Tak cukup, kita kira cukup. Dan kadang maaf kalau non sebu, orang ngecok ini benar karena lapar, mau lambak ngecok karena lapar. Karena abon tak aroma masa cukup, aroma masa orang meloloh. Gini kah terjadi yongku? Ngentit dina, ngentit disa, ngentit dina, ngentit baik kentit kapi. Bener yang tandi kisoki, keng betek mesken dia ngecok. Sina pacek, sina urunan. Karena aroma masa tak cukup nih, wa may yastaghni yughnihillah. Orang yang aroma masa cukup, cukup. Ya menurut korang melolo, tak mendeng. Yang pacet lah. Ngakan apa tak ada pada, tak ngakan nasi, ngakan paping, kita cukup. Ngenom bener ngenom kopi, ngenom bensin, pertamax, kita ada cukup pak. Cek saking ngenom aing biasa, ngakan nasi biasa, artinya tak bakal ngerugi orang lain, tak kira, tak menghalalkan segala cara. Jadi orang sesoki ingki peneka orang sa'ro masa cukup. Laisal ghina bi kathratil aradi wa innamal ghina ghinan nafsi, al hadits kama qala. Orang soki benetan dene kathratil aradi, orang kaya bukan mereka orang yang berlipat-lipat, mobil mengkilat, rumah tingkat, la. Wa innamal ghina ghinan nafsi. Kan tetapi yang dinamakan kaya adalah kaya hati, merasa cukup, ampun cukup. Ki orang apa pangeran beri kulit sampeannya? Ki orang beles. Naju. Ki orang apa Gusti Allah ke kulit sampeannya kan? Beri merepat, beri kopeng, beri lesan, beri tanang, beri sokoh, bisa ngakan, bisa. Ki orang apa Gusti Allah ya? Ki orang derem pangeran ke babon, saking budune babon teh sampai ke pangeran akan unjuk rasa melolo. Aduh, tangkan cala mobilan kapi. Warula kalia, lamesa warwa aila, walu apansa. Bo ya tele tekok, apa yang salah tikerek kok. Apa yang salah tikir awang weng eko awang weng. Tahu na tikir iya. Teti bola la ilaha illallah awang weng jan.
aweng-weng iku. Dadi mbok salah dikira dia nolak apa? Nje. Cek keng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya. Pakai yang salah dikir jan. Cek mulai umur 10 salah kok. Tele umur Pak Pono tak kisoki. Kira soki jer bola nalako. Bener lakone ke usaha. Sama soki Gusti Allah. Tugas manusia ya kudu usaha. Ikhtiar. Wa mal baqi 'ala Allah. Tak gampang nikah, masih gula repot mulai capok. Ngak nikah. Dusera kuat. Bini tak sabar. Anak banyak umpama saya tak neku. Pakai kotak emololo benar. Beros tado. Tak ngico orang loh. Tak ngerampok kalau tangi si anak. Entenong kuat, tapi mon aroma masa cukup. Si nomor 3, wa may yatasabbar yusabbirullah, yusabbirullah. Wa may yusabbiruhullah. Orang se melatih diri untuk bersabar, insyaallah bakal beri sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar, dan tidak ada pemberian daripada Allah kepada seseorang yang melebihi kebaikannya dan keluasannya melebihi pemberian yang berupa kesabaran, sabar. Jan Jokowi sabar. Kudu sabar wajan mak darem mak. Sila gara-gara ngode itunya mak. Tak sabar bunuh diri, jangan salbu dembian. Wah, odi ruwet mate nyaman. Ku nyaman ngara mate. Tambah tak nyaman tambah copek kabi. Engki tak bisa pun itunya ni ke selama odi itunya benda ni sitong sabar. Man arafa dunya wa haqiqataha fala syakka annaha mahallu bu'sin wa durrin. Musa barang siapa yang mengetahui dunia dan hakikatnya, fala syakka bila miryatin, maka tidak diragukan lagi, annaha mustautinul bu'si wa durri, maka dunia adalah tempat marapetaka, tempat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini kepontunya. Fala budda minas sabri madama fiha, maka tidak boleh jalan kecuali selama udik ning dunya kecuali sabar. Ngelakonin perintah Gusti Allah kudu sabar, nyewin larangan Gusti Allah kudu sabar. Ekonomi sempit tekepek ngak setir ya. Kopi aroma soto kepek kopi. Iya lama bang tekepek nang kepek aki toman. Iya sabar je lah dari rumah. Pas tak sabar akan cedok. Jaga tedung akan ced. Tak syukur sekali ke pangeran. Alhamdulillah telah melak. Alhamdulillah telah atengka. Akan ced. Duh. Palang. Dek remodi. Jaga tedung. Kita pati sadar debu bula bundu. Dek rematang odi. Ngerampok katako. Can matinggal ya. Apa tadi kembangan diapeng kok tahe tak sabar keluar nggak tak sabar. Baik, maka sobung peparing dari Gusti Allah melebihi sabar nih kata ada pun ngiri kata dunia, kebakaran, kemalingan, kerampokan, pembunuhan, apa boleh, perzinaan, perjudian, kan ada dunia. Ada saya pagi dari dunia. Icara para mate ke. Kini ke bon tada bon sabar sobung. Mada mafiha selaki hanya mau di atas dunia. Lega kadung odi abe ni ka demah ialah pada boleh. Sabar ni, sabar ngelakonin taat, sabar ninggalaki maksiat. Sabar dalam napa?
aja geh cek sampai ngerugiaki orang, cek sampai ngalak din orang, cek sampai taminta ka orang. Wa may yatasabbar yusabbiruhullah wa ma u'tiya ahadun, orang neka ada pepareng dari Gusti Allah khairan wa ausa, yang lebih baik, yang lebih luas, tidak ada melebihi daripada pemberian berupa sabar. Nah, taib dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran. Pertama, barang siapa yang melatih diri untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia sabar. Barang siapa yang melatih diri untuk bersabar, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dia seorang yang sabar. Seorang orang yang melatih diri, riyadhah, mujahadah, latih abad supaya sabar. Sabar, melarat, miskin, tapi tak ganggu, dek sholat, tak ganggu, dek kapas sebulan Ramadan. Arya sabar, seraja kencurna, innallaha ma'as sabirin. Ay rahmatullahi, ay tegesan apa? Kasih sayang Allah, kebelasna Gusti Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Seran orang napa melatih diri, tekan supaya bani kesabar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan sesuatu kepada seorang hamba, kebaikan. Apa kebaikan dari Gusti Allah? Bani kendaraan, bani mas-masan. Sabar. Tidak ada pemberian, ada peparing dari Gusti Allah selebih bagus, lebih jembar, melebihi sabar. Nikah adalah merupakan anugerah yang paling utama dan pertolongan yang paling luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Paling agung, paling luas. Mun emas beda tuku nah kene ngebeli. Kendaraan beda soratah kene ngejual, kene ngebeli. Tapi kesabaran ini tak bisa kecuali dari orang separingin secara langsung anugerah peparing dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lambek bersabar, orang lambek nikah. Orang kono nikah bersabar, orang posepo kon panjenengan. Kemudian untuk mewujudkan keinginan sabar nikah tak bisa langsung. Cara nah ya tasobar, bermesabar gelu. Makan beda orang bermesabar, beda orang atau ya bermetobat kada aja. Aduh, jelas bet metobat, lejak tema pote, teropo ti ya mak. Eko cak jek tema pote. Ya pakun belurik. Wa may yatasobbar, kalimat nah. Wa man yatasobbar, barang siapa yang berusaha sabar. Melatih diri untuk sabar. Tero khusyuk, tak khusyuk, syukmu khusyuk. Tero sabar, ya tasobbar, bermesabar. Tero ikhlas, lasma ikhlas kada. Insyaallah beri pertolongan ikhlas. Bermesabar, beri pertolongan sabar. Ane kenyamar yang latihan kok. Riyadhah mujahadah nyaman. Wa may yatasobbar, sapa orang se bermesabar aben. Melatih diri untuk sabar. Maka ini adalah hal yang terpuji. Tentunya membutuhkan kesungguhan jiwa dan latihan, karena untuk menjadi seorang yang sabar nikah tidak semudah membalikkan telapak tangan, tak gampang. Mulai tadi betak ketaminta ka orang, betak tadi betak pengemis, sulit untuk mareh daripada betak nikah. Karena minim sifat sabar, minim ke orang sabar gelak sing ke orang beneka napa nyamana tak gelem asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sabar ini adalah pemberian yang paling utama, yang paling sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir dari hadis nikah tore Pak Roma Sasoki ya nih. Pangeran lah beri sebereng ka abek kulit sampean. Juga tedung melak ngetelah areh omber dari timur, mata ki bisa ketep, colok bisa kebi, tanang bisa alimbai, soko bisa tengka. Dua apa boleh saya beta ke Gusti Allah. Mentak nambah syukur ke pangeran, nambah sabar ngadepi ujian nih kan. Ujian ngapi nih kok kan odi nih kalau ujian.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah, pur sabar sarang para beli-belin Gusti Allah nih kah? Sabar kabeh, sabar ngadepi ujian. Jangan minta ujian, tetap minta selamat dari ujian. Kayak mau capai ujian, bersabar, sabung boleh emponan. Ya, matur muga sekonek titik ilmu manfaat. Termuka kaum panjenengan itu yakin orang yang sabar ninggalake maksiat, sabar ngelakonin taat, sabar ekonomi saya pas-pasan ngak nikah. Niki pas sabar jangan sampai ngalak dinoreng, jangan sampai melakukan hal-hal saya larang dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Singkah mola abek nek elati sabar, elati narema ya, elati tak mentah. Allah taala bekal beri jalan keluar de orang se menjaga diri daripada meminta-minta, kemudian melatih diri untuk bersabar, kemudian dia merasa cukup daripada apa yang dimiliki oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya merasa cukup. Aromasa cukup nih kampunan cukup. Bila mulai beri cukup, pengen mulai motor cukup, abangun bungkoh cukup, umroh cukup, kalau nggak cukup pak. Tabang soki cereng kurang menolong mun tak cukup. Yang nggak cukup beri lah bener cukup lah. Cukup kapi. Dan sepeda motor ngerayan cukup. Kebe bangun bungkoh cukup. Meleruat cukup, nyaman cukup betul. Lah cukup betul. Mun minta soki kan ero. Cak ada cukup mereka soki ni kan. Mati korang 2 menit lah. Ki korang, ki kober. Galangan jak tutup lah cong. Mati korang 2 menit. Mati orang 2 menit kayak enggak. Saya enggak galang jak tutup. Masih Jumat jak tutup, buka terus. Sabar Timur kita kemarin kok ngejik cong, terus lagi ngejik. Mati orang 2 menit kayak enggak ke ngejik. Masya Allah. Bene etalken Allah bene alati maca la ilaha illallah. Justru enggak kedunyana saya tak kebo seripis. Ya matur muga pareng kesabaran kula panjenengan. Pada ngelatih Pak, pada alatih, pada belajar. Masih saya ngocak nih kah. Benih kesabaran, benih beda, rasa putus asa nih pada beda. Rasa pegel, rasa putus asa nih pada beda kapi. Tak kenceng kok lah cek. Tak sabar. Wis lah, ambo kok lah. Wis apa? Kurang deremeng kok. Daya. Anu. Iya pancet ya, bila. Tak sabar. Tak sabaran kula mun sampeyan asline. Sabar. Di repot pada belajar. Ki mun terus sabar ya tasabar nih kah. Masalah tak nyaman ya mesem bae kok padahal ya tak nyaman. Ya je saja lah seneng ngetok padahal cermet terus anggo. Ya tak sabar punan. Jaga aja. Maknanya sabarnya kan apa? Betah. Jaga aja. Montek jaga aja tolos tandi amal. Montek jaga aja tolos ngecok. Montek jaga aja ngerampok Pak. Montek jaga aja. Maknanya sabarnya ke betah. Jaga jongku. Jaga aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdalah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik Dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun Allahumma salli afdala adi makhlukatik محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب قتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نرضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم من يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعل فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد رب العالمين فهذه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح البيت ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين ما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبرها سوسن المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم والفقيه المقدم جامع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعب بن سمقود ورباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف في هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول الإمام إبراهيم قطب الأنفاس والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الأبارس ثم يقول بالبير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي وطن مقدم ثاني عبد الرحمن السقا وولاد عمر مهضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدا الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي وحبيب علي الكويت وحبيب محمد الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شابوتو بوتي والحبيب حسن بهر والحبيب جعفر بن شيخان سقا والحبيب علوي بن سقا وسقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالم صاحب التنقل والحبيب مسلم هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وأصول المغفرين ثم إلى روحيك هجي جاسم نور سليم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم إلى روحك حاجي عبد الله محسن هاشم وزوجته يا معروف عارفي وأصول وفره بهذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية إن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يشفي مرضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين إن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ونعما ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلف وعلى من أسلافنا الصالحون مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة